Ibintu bikomeje kuba bibi cyane i Nyabyondo nyuma y'imirwano hagati ya AFC 23 ndetse n'imitwe ya Wazalendo. Umutekano uracyahangayikishije abaturage. Ndaje ngo tubiganireho gusa si yo nkuru gusa nkuzaniye muri aya masaha. Ni inkuru yindi nayo igezwe ko nta nkuru zombi zisohotse muri aya masaha. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze gufunga igice cy'ikirere cya Bunia kandi hakomeje ingamba z'ubwirinzi bw'icyorezo cya Ebola. Izo nizo nkuru zigera kuri ebyiri ngira ngo tuganireho, nawe uraza kuma ibitekerezo muri comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Ndi Benga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Wowe icyo uri gusabwa no gukanda subscribe, nanjye ngahita nkuha amakuru ashyushye atariho ivumbi. Muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Nyabyondo garereye muri teritwari ya Masisi, nyuma y'imirwano yabaye kuwa gatatu hagati y'ihuriro ry'abarwanyi ba AFC 23 ndetse n'inyeshyamba z'imitwe ya Wazalendo. Kuri uyu wa kane tariki ya 28 Gicurasi mu mujyi wa Nyabyondo haravugwa umutekano muke, ariko bitari bibi cyane. Ibikorwa by'ubuzima byo bitangiye kugaruka gahoro gahoro. Amakuru aturuka mu baturage dukesha ikinyamakuru Actualité CD gerereye yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko inyuma y'imirwano ubuzima bwatangiye gusubira mu murongo, aho amaduka amwe namwe yatangiye gufungura. Abanyeshuri uyu munsi basubiye ku mashuri ndetse n'imodoka zitangiye kongera kunyura mu muhanda wa Masisi Nyabyondo Kashebele, nubwo bikiri mu buryo bw'igerageza. Nubwo hari ituze rigaragara, amakuru aturuka mu nzego z'umutekano n'abaturage avuga ko iyi mirwano yasize umuntu umwe yitabye Imana, abandi batatu bakomereka bazize amasasu. Hari kandi abaturage benshi bari bahungiye mu bitaro bikuru bya Nyabyondo bavuganye n'itangazamakuru ubwo imirwano yari isoje, abatangiye gusubira mu ngo zabo nyuma y'ituze ryagarutse muri ako gace ka Nyabyondo. Mu bijyanye n'umutekano, abarwanyi ba Wazalendo bavanwe mu gace ko hagati ya Nyabyondo nyuma y'imirwano basubiye inyuma berekeza hitwa Kinyumba ku ntera y'ibirometero 4 mu majyaruguru ku muhande wa Nyabyondo Pinga. Nubwo ikorwa by'ubuzima bisanzwe bitangiye kugaruka, abaturage bavuga ko bagifite ubwoba bwinshi bitewe nuko hari impungenge z'uko imirwano ishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose, cyane cyane bitewe nuko impande zombi zikiri hafi y'uyu mujyi wa Nyabyondo. Abasesenguzi mu bijyanye n'umutekano hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bavuga ko iki ari igihe cy'ituze ridafitiye rezo, aho abaturage bakomeje kuba mu bwoba n'ihungabana ry'umutekano burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni bigenda bitangazwa n'abasesenguzi mu bya politike bagiye batandukanye bakurikiranira hafi iby'umutekano wa hano muri Afurika y'Iburasirazuba mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari. Ubwo nukomeza tukareba gusa amakuru avuga ko muri Nyabyondo nyuma y'uko abarwanyi ba Wazalendo basubiye inyuma bakagera hafi ya Pinga mu birometero 4 uvuye aho imirwano yari iri kubera. Aho imirwano yavuye hagarutse ituze, gusa abo muri Pinga no mu gace gato ka Nyabyondo baracyari mu bwoba nyuma y'uko bari kwikanga imirwano isaha n'isaha kushobora kongera kubura.
ubwo rero turakomeza kubakurikiranira uko ibintu bihagaze hano muri Inyabyondo no mu bindi bice byo muri teritwari ya Masisi ndetse n'izindi teritwari zitandukanye, harimo murabizi muri Warikare naho imirwano isa n'isaha miraba yubuye. Ibyo byose turakomeza kubigukurikiranira. Iyo niyo mpamvu rero dukomeza kubwira ngo kanda subscribe kuri The Quick Times News. Nubundi tukiri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta yafashe icyemezo cyo gufunga igice cy'ikirere cyahitwa Bunia mu ntara ya Ituri. Nkuko byatangajwe na Minisitiri ushinzwe ubwikorezi n'imihanda, iki cyemezo kireba cyane cyane kugabanya ingendo z'indege zisanzwe mu rwego rwo gushimangira ingamba z'ubwirinzi bw'indwara ya Ebola iri gukurikiranwa mu bice bimwe by'igihugu. Gusa ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko iki cyemezo atari ugufunga burundu imipaka y'ikirere, ahubwo ari ingamba z'agateganyo zishingiye ku isuzuma ry'umutekano w'ubuzima. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa kabiri muri iki cyumweru cya 26 Gicurasi 2026, Minisitiri w'ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Samuel Roger Kamba yasobanuye ko gufunga igice cy'ikirere cya Bunia ari uburyo bwo kugenzura neza umutekano w'abinjira n'abasohoka, cyane cyane mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola. Magambo yagize ati ibikorwa byo kugenzura abantu n'ingendo biri gukorwa neza, ndetse iyi ngamba izavanwaho vuba kugira ngo ibikorwa bisubire mu buryo busanzwe. Kandi yavuze ko ku kibuga cy'indege cya Bunia hari imirimo yo kukivugurura, bityo hakaba hakenewe kugenzura neza inzira z'abagenzi n'iz'ibikoresho by'ubuzima. Minisiteri y'ubwikorezi yari yatangaje mbere ko indege zose zijya cyangwa ziva ku kibuga cy'indege cya Bunia zahagaritswe kugeza igihe kitazwi. Icyo gihe nta ndege yari yemerewe guhaguruka cyangwa kugwa uretse zifite ubutumwa bw'ubutabazi cyangwa ubuvuzi bwihutirwa zishobora kwemererwa gusa n'inzego z'ubugenzuzi bw'indege ndetse n'ubuzima. Mu rwego mpuzamahanga, sosiyete y'indege ya Uganda Airlines nayo yari yatangaje ko hagaritse ingendo zayo zerekeza i Kinshasa no kuhava kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola, ivuga ko ari ingamba zo kurinda abagenzi n'abakozi bayo iki cyorezo cya Ebola gihangayikishije akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Iri fungwa ry'ikirere cya Bunia ryateje impungenge mu nzego z'ubukungu n'imiryango y'abatabara. Abasesenguzi bavuga ko Bunia ari agace gafite akamaro kanini ku bucuruzi no mu bwikorezi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko Goma, umujyi munini uri mu maboko ya AFC 23, umaze igihe kinini utagera ku ngendo zisanzwe mpuzamahanga. Abantu batandukanye bafite impungenge ko ihagarikwa ry'ingendo rishobora kugora ibikorwa by'imiryango y'ubutabazi, ubucuruzi ndetse no gutwara ibicuruzwa, cyane cyane muri kariya gace gafite umutungo mwinshi w'amabuye y'agaciro nk'izahabu. Intara ya Ituri ikomeje kandi kuba munsi y'ubutegetsi bwa gisirikare etat de siège kubera ibikorwa by'imitwe itwaje intwaro ikorera muri ako gace. Ubwo rero turakomeza gukurikirana uko iki kibazo kizagenda kugeza gikemutse ndetse n'ingaruka zacyo ku baturage n'ubukungu bw'akarere k'ibiyaga bigari. Gusa nanone abasesenguzi ba politike hano mu karere ndetse n'abari kurebera hafi ibyemezo biri gufatwa kubera icyorezo cya Ebola bavuga ko leta y'Kinshasa hari ibyo iri gukora bisa nko kwivuguruza. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi ishize binyuze kuri bamwe mu bari muri guverinoma, by'umwihariko Patrick Muyaya, minisitiri w'itumanaho, yari yavuze ko kuba hari ibihugu bikomeje gufunga umupaka wayo ndetse n'ingendo zayo zitandukanye atari icyemezo cyiza mu gihe cy'icyorezo nk'iki. Nabo rero bamaze gufunga n'ingendo noneho z'imbere mu gihugu bivuguruza ibyari byatangajwe nabo mu minsi ishize. Bwo turakomeza kugenda tubakurikiranira uburyo iki kibazo kimeze ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebera hamwe gahunda uburyo zimeze kujyanye n'icyorezo. Nkuko kuva iki cyorezo cyagaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, The Quick Times News yari iri kumwe nawe, izakomeza kubana nawe n'ubundi
kugeza igihe kizarangira, ndetse no mu makuru atandukanye yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'andi makuru atandukanye yaba hano mu Rwanda, hano mu karere ku mugabane wa Afurika, mu burasirazuba bwo hagati, mu burengerazuba bw'isi, ndetse n'ahandi hatandukanye. The Benga Oziana in the Quick Times News. Nk'ibisanzwe turagushimira ko ukomeza kubana natwe, tugusaba gukanda subscribe, ugakomeza gusharinga ibiganiro byacu, ndetse tubifuriza ko amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeza kubana namwe. Gahunda za The Quick Times News komeza zibanogere.